mun sang atanga INP Mizo channel subscriber tele ngai khatu zong te inza in chibai le vek ule voin hi November ni somni le pathum nilai ni ani a indam tlan theu kan be seya international news le politics toy te in update kanan siama atop thlengin menlongai thak sak le theu don nia Supreme Court in Trumpa deal na hnawl Donald Trump mahun a chedonem Sumdong Hausa President Louis Donald Trump hian Texapek dan Kim Chang hi eng ma puan zara du ngai lova alo diglo hrim nge adik zia mi te hriata tar lan kher tulatilo tero hi chu US House Congress Committee in Texapek dan an enfia huna a chiang to mai don ani tuna hi chuan US Supreme Court hian Trump tax return chungchang zir chiang turin Congress Committee thunei na apeta a drama hi amol phau mayange mochu kumsang khat zakwale somsari nulama US President ni to te zinga tax an pek dan Kim Chang puan zar du lo tu om chhun chu Donald Trump ani tlat mai kumsang ni le som paruka presidential campaign a be lai khan chia apek dan Kim Chang zo ania kapet haber kapetam berbok atimaya a tax return Kim Chang hi mipui hriata puang turin an phu thin na a hnar thlatavek mai zelani White House a kumli a om chung po khan a company sum don na thila tax a pek dan puan zar animi alo bok House Committee chuan US Treasury Department chu umruk chunga drama le asum don na ten chia an pek dan Kim Chang puang zar turin a phuta President Donald Trump administration noya Treasury Department chu achengam tatlat lo maya ti chuan Supreme Court a zual kovin kum thum zet anin king chhota a atopa Supreme Court chuan thutluk na apuang ta a Donald Trump hian kum sang ni som panga atanga sang ni som ni chunga a tax return Kim Chang chu House of Representatives Ways and Means Committee kuta ahlan angai don ta ni sang ni le som ni le pathum January thlangin House of Representatives hi Republican in anthunun don chawmaya hemi ma hian thakhat ayarei hunala oma chuwangin House Committee hi Democrats ten anla thunun miawa wangin dramatan thila poi theidon ne nalang amaro chu Trump le asum dona ten tax thataka an pe kero chuan midik ani zia highland ani don zoka voina tur nge lomna tur ti hi ala hriat thei chia lovani tin Donald Trump le a lawyer ten engemo delay tactic ti khotlai dan hi anjong mai thei boka thakhat chungin tax return an the lut man lo hlowani chuan Republican Party in House Committee athunun huna an the lut don chau tinania Donald Trump le asum dona ten chia an lo all ruk ani point Grand Old Party thunun House Committee hian mipui hriata apuang chuak lo thei bokanga thirna tlang danga tang chuan drama mahun tur hi a eng viau khan lovani achan po Republican Party po hian presidential candidate tur anjong dona primary election machon turan ni chuwangin Republican House member zong ten Donald Trump an thlop vek kherlovanga Ron DeSantis le Mike Pence lamtang te po anom venua langa Donald Trump ming chiat na hum ngor hi andu bi kherlo mai thei US Supreme Court judge te hi drama miruat antam thokhat na in drama thlop zongin thutluk na an siam ngai meulova kem chuan anti khotlai sak thin ne nalang heng te wang hian pu drama hi alo dikbik ngai meulo ani om mange tia neutral te ngai thei turin thil hia om ve tlatani January thapo khan US National Archives Department chuan Trump admin huna documents te Democrats thunun House Committee kuta hlan atumta a Trump legal team chuan an king ve boka amaro chu Supreme Court chuan an din na hnawl sakani ti chuan January niruk Capitol Hill boina thua po khan Justice Clarence Thomas chia Trump thlop zonga vote pe om chun ania thil hi hetia kan be seile kan rin a hianin akal thachi alo ni nalang Donald Trump ming chiat na bel cha turin New York Court chuan
Trump le afa pathum te chungchang nakum khian angai to le don tabok New York Attorney General Democrats Party Leticia James chuan Trump le afa pathum te laka lawsuit a file hausak zual tumin anthil nei hlut na hi diklo takin an chiarani tin apu ani Mizoram anga te po hian kan candidate ten anthil nei zong antar lang du ngai meulova chutiang bokin Trump le afa te po hian anthil nei te hlut na aya niamin an lo chiar vereng do ne mani Manhattan Supreme Court Judge Justice Arthur N. Goron chuan Trump family thubuai ngai to hun tur hi sangni somni le pathum October ni aruat taphot maya ala rei deu nain politics sa in beinarong kai ang chau takhop mai achan chu primary election boruak satwang lai tak ani dona Trump family hi an dikemo diklowe mo po ni se heizet hi chu primary election a atlak theina na Democrats thiang zawril ruchia te ruam manna ninge ina lang New York prosecutor Leticia James chuan Donald Trump Jr. Eric Trump Ivanka le Trump organization telaka thubuai asiama chia khontu loan petu le insurance buai pui tu te ma kumtam tak do tan lo hrilani ati Leticia James se chuan Trump chung ko hian apung kem te ya loan tam takan lak theinan anthil nei hlut na hi diklo takin an chuta insurance man tlom takin an siama tax claim ten penny atibok Democrats nu James se chuan he thilawang hian Trump organization in US dollar millions an hile somnga choiro se tin aphuta a United States a sumdon na kalpui thei to lo tura rem ni bokro se atibok Donald Trump in Attorney General Office hian criminal case siam theina anilo he thil hi politics in huat na wang mai ani ati thil dan nialang ta chu hei hini Trump family hian tax return kim chang chu House Committee kuta pema se Republican thunun committee hi chuan an president hlui le presidential candidate ni le mai tur drama hi anti mual phodu arin omchi alova chu wangin Democrats lalna state te hian Trump family hi election campaign a anin man theilo nan court lamati boyan tum hle ni nalang European Union chuan Russian oil man bithlia sak antum ta voin November ni somni le pathum hian European Union ambassador te chu an thu khom ta a G7 le EU ram ten Russian oil barrel khatman an pek tur bithlia antumani G7 ram te chuan Russian oil barrel khatmanatan US dollar somruk le panga tanga som sari inkar bithlia sak antuma hei hi European Union chuan sang antita deva hei ayati niaman tum ninan soi G7 in Russian oil barrel khatman tura abithlia hi indo ma a aman nen a in thlawlem lova EU chuan hetiang ani chuan Ukraine war hi indirect takin kanna sponsor ren ti nani ti en ngai dan an nei G7 le EU thil tumber chu Russia in oil halna atanga sumalak lu ti claim sak ani deu bermaya tin EU te Poland le Baltic ram ten Russia chunga sanction thar siam le an tumbok oil man an bithli ang hi chuan company ten Russian oil an le ngam to don lova Russia tanga ram danga va hral phei chu a hlok don lo hle ni he oil man bithlia thar hi EU le G7 te chuan man ngalan tuma December ninga ma thlenga oil phur chua tur te le lir theya hlan kai tur te a huam lovanga tin heng loaded barrel te hi January ni som pako ma an lot vek turani bok kumsa ni le som ni le pani chu nge hian G7 le EU ram tamjok hi chuan Russian oil boycott manan tuma nakum February thla tang khi chuan Russia hi rep charan tum tatak takani heti lai hian Russia po a omai mai bik chuang lova India le China in an la leisak reng hi chuan G7 le EU malak na hi a hlo tling don chuang lova heng ram pani te tan hian oil market thatak an siam sak apoi mo ni ole khati zong khan tun tuma international news le politics kanan du tok le phot mayanga
ngai thatu zong te na top khengin min ngai thak sak thina in za chunga kan loma kan rem chan da na zirin tun aya rei deuh le tun aya tam deuh ti chhuah zel te pok kan tum don nia khir tu le ngai thatu zong te in za chunga kan lome